neka video temen tangan menra pe ka neka video session kumlu ban edit smooth ban shake directional ya ka neka move kum nemo ka video temen tangan sedang nak kena video lang bawa ala imshan te ko play pon pe ki bawan pa ya kene te la pe dang tmai no ba subscribe ban share ki perlu jong pe temen tangan sedang nak kena video te dang ila play ala imshan jenge ngila ban de ya ne plus andala de plus ngi select eka ratio dang eka project jonge te menta kaneka andala de select am te kred kane le yang to plus pat select ang to media but choose ka video jong pe pi kwa ban download menta ngan ai nuk sala kaneka video ma kaneka video jong ka ke ni ma te fill and composition area ban ai full ya kane nang ta pila ban code ya kane kendiat ma code kato akon temen tang ala de code ya kane ma temen tangin ai ad ya ka afek ma andali ngilik man bu ya kane ka afek le ang to plus but ai kane ka neka square ai ka square but ai kane ka square pila ban de yang ne 3 dot ang ne ban fill composition area hang turu kejo nang ta anda pila de fill composition area hang tu pila yang ni ha move and transform anda la de yang move and transform pila ban de yang de ap cho kan dia dane move pila po yang tu mo pi a kat tang ka ne ko chuangi a mo ko da kane no sa kate a tang ka tu mo ngi a tang ka ne chua ka we na tang ka ne tang ka tu jaga nang ta klik biang hang tu ngi le yang ne move and transform hang ne anda le yang move and transform ngila ban ai na ne mas tang ka we hang tu bat padang ne ru balas hang ne ka we nang ta anda la le hang tu pila ban ai balas bat chaka ba nambas tang bat ha bakut mo nang ta pila ban de satu mo kam pila ban ai katu mo pan pencena move mo andala de edit ka move ka yo ka move nang ta ada nang ta pi ai hang ne nang ta pi ai hang ne ka pila ban ai hang ne ka graph mo hab ai graph hang ne ka graph hang ne pila ban ai to ko we ai bat to ko we ban shakane jaka we ta katu mo te nang ta tes pe longom no te la longom to mo la wan gum tu taman ta la de kane ko we taman tangin at ya ka afek ha kane ke jaka mo ya ka afek ni at chua ko we ka copy background mo ngi copy chua to ka background ta copy ya ka background jong ka tu ada ya ka standard yung copy background naman ta la ja ka tu ka color ta anda la de at copy background nang ta at saka motion at saka ka motion blur mo pla man de motion blur kane ka motion nang ta la de at ka motion blur hang ne mo kane ka motion blur pila ban ai full mo to la longom tu ada nang ta la kane ka we kane ka rectangle la biang mo kane ka square la biang temen tangin at biang sa kane ka diagram klik hang ne diagram at ka we ka afek hang ne tang ka we ka afek hang ne ka afek hang ne ni at ya ka exposure ka ma mo yang at ka exposure ka ma mo ne at standard setting hang ne exposure ka ma tingi ai hang ne ka we bad hang ne ro ka we te manta adang tu ka we hang tu ka we manta nang ne na pastang ni ngilit bat minus mo ngilit bat at bat 0. at minus 1 mo tom to minus 1 te at hang ne kamang tang hang ne khat hang tur mo hang tu pat ngi ai ban hang tu ai hang ne 0.50 mong tu te mata la biang te hang ne
hasku jangan nih ke graf jong tuh ke graf kene bila pun ai sepok kene ke way baca nih ke way tangkum nih nang ta sa copy ke effect jong kene klik yang tuh bat ai klik yang nih 3 dot klik effect jong kene dan ta paste paro kene ga durang nih paste baik kum nih bro paste baik kum nih bila man paste baik kum nih anda ada paste baik misalkan nih diagram kan nih rectangle kan nih bila man klik yang tuh klik yang tuh te duplicate layer nang ta pira ai ke way hang nih mah iya kan nih dah akan nih pira hang tuh mah fix pada ke tuh ke way dah fix akan nih gajaka ke way ya pada gajaka ke way fix pada ke way fix hang nih ke line ke way hang tuh ke line ke way nang ta hang nih ru ke way pi yang ke nih ke way kan nih fix biang aku tuh rang tuh copy ke nih ke way copy biang aku tuh ke way senang duplicate rak biang nang tuh atau ke line rak fix ke nih ke way sekene ke way ru him biang ke nih let biang tuh di pilih layer rak biang ke nih mah betul kumjuk pilih ke nih ya kum tuh mah tementar min page wah copy baik kum nih barok gini mah barok betul nang ta sa tangkum nih kini video bila yo idea nang ta saat kajing ruah dan